دهوگ به پارێزگەها گەنج ji پارێزگەهên Herêma Kurdistanê tête nasîn. Rêja gencan 59 salê ye yên jiyê wan di navbera 15 bû 6 salî da. Lê genc bi her dora gezan. Li vê dawiyê metirsî li dev peyda bûye ji bo pêkînana xêzanê. أفاجي فات قريتها مثلا تجيكي بتشيك شيكا طبعا عمرته شهاجة كمتر جريمات زواج بيني دفيت انتو مثلا بستي ويفا بستو بينجي يعني قرارات تا صائب بيتن ونا زواجك مثلا يا تقليدي بيتن واختيارات بيتن نات فيت انتو مثلا جيراني دا شيكر ان مالا دا شيكر ان ايكي شيكر تو تقليد مثلا هكونا بيجن فيت يعني توی حاضر بی. خدای اوه کردستان که کاتی با قیرانه که دا قیرانه که دارایی گنج بچه ترسید نشد جانا زینه بگوینید. بیاد دیجی اوه کونه که همه خطابی ما تخرجت کن تعیین بن تعیینات نیا ایجا بچه نشینه دیجا واسه ایجی که دبی احتمال زیاد در خو دهاته کی بخوشه که حتی شی جانا زینه بگوینه. بيجين دسبيك تبيو نوبينو يعني هاد كدوم حاجة كأنه أن زوج وابتدأ أو كأنه درست أوه تبيو لسه سيبنا موبن التفاهم واتفاق بين وبوري هاي بيتن أبغى قالك قلنا نقد زوج ده في هالسيتشتا و قالك يعني ندوين ديجي Jlayê civakî ve ta çera da keltûr û civakên paşkeftî bine eger bû metirsiya gencan ji pêkînana xêzanê. بديتنا من دو اگر سرکی هنه بو ترسا زواج کرنه یا گنجا یکیش وانا اگرن آبورینه بولان رگزینه يعني حتى كرجزينير شيتن زواجت بينيتن جالك مصاريف الدكاف نسا يعني حتى او بشتن ومصاريف هم يا در بخيتن بارگرانی کا جالك جران كيف تسر ملتوي واحتمال چند ساله کا پشتینگی کار بگید حتی بشید و بارگرانی سر ملت خوراکت او اگر که رئیسیه اگر دوی عادات و تقالید جواکی او عادات و تقالید جواکی گله کارت کرنه سر هر دو رگزات کن هر او دیسان مثلا بولوان جنه احتمال دیگه که تگیردان او تگهشتنا خزانی یعنی لیک نه تگهشتنا خزانی گله بارگرانی دیگه نه سر ملت وانا هر دو رگزا اوجید بیت اگر کو اوج زواج بترسن Di sala 2020 da Eldadgeha Barê Keseyatî li Parêzgeha Duhok 11754 mara birîn hatine encamdan ve 1303 haletên berdanê an ku talaqê hatine êgila kirin. Selam balayê dengê Amerîka Duhok.